Sithanda ukubingelela abalandeli be-Channel Sisichazana amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Kwambotho. Namhlanje nje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze lapho uthola ukuthi umuntu khona abantu abangasekho bakubo bamtshengisa ukuthi fanele ageze, noma kube khona inhlambuluko azenzayo, noma kube khona nje ukuyihlanza ukuze engabe sethunzini noma ngabe liphi. Imaphi lawo maphupho basuke bekutshengisa wona ukuthi kahle kahle basuke beqonde ukukutshela nje ukuthi hhayi ngane yethu zigeze khona kuzokwazi ukuthi ezinye zezinto zakho ey'vimbekile zilunge, ungabi sethunzini lobumnyama. Uthole ukuthi ukukhanya kukude nawe, uthole ukuthi kwenza-ke ukuthi kuvimbe izinto okusuke kufanele kube yinto ezokuphumelelisa empilweni yakho. Ake ngiqale nje kanje, ukuyiphupha nje uphuza amanzi. Basuke bekuchazela lapho ukuthi cha, njengamanje kugezwa noma kuhlanjululwa isimo sengilosi yakho ukuze ukwazi phela ukuthi ubhekane nezinto ezingaba izinto ezizimbi kuwena, ukuze ingilosi yakho izokwazi ukukulwela, kungabe usuhlulwa izitha ngesimo esikanjalo. Basuke bekutshengisa-ke lokho ukuthi cha, njengamanje mangabe kukhona okuthize noma kukhona okuthize eniphambene ngemimoya naye, wokwazi ukuthi njengoba sebekutshengisa ukuthi wena usuphuza amanzi, kunohlelo noma kunetuli asuke ephezulu kwalo lokwazi ukuthi acindezele isimo somphefumulo wakho noma senyama kuwena, ukuze kwazi ukukuhlula noma ngento azoyenza iphumelele-ke. Yilapho uzobe usubona-ke khona ingilosi yakho isihlanjululwa ngokuthi wena usunjani, uphuza amanzi, unikezwa amandla ngoba phela amanzi lawa awukuhlanzeka ayinhlanzeko, asokugeza umphefumulo wakho ngaphakathi, egezwa nengilosi yakho ngaphakathi kuwe, ukuze kuthi uma kushaya lesi sigaba suke sebesibonile bona esingase senzeke, uthole ukuthi cha, ube usunolwazi ukuthi hhayi kunabantu-ke abakuhlelela itula elikanjalo-ke. Lelo phupho-ke lisuke lisho lokho. Kuphinde futhi uthole ukuthi uzozibona wena ngane wethu washa ini lapha, washa izingubo okuyezakho ezigqokwa uwena. Kusho ukuthini lokho? Ubona i-washing yakho, bayakutshengisa abantu abangasekho ukuthi wena qobo lwakho usethunzini elithize elibi, noma ulandelwa yifu elingase lenze isibe empilweni yakho. Ngaleyo ndlela bayakutshela nje ukuthi awuzame ukuthi uzigeze, uzihlambulule. Uma khona amanzi ongabe ungawasebenzisa athandazela, ungawasebenzisa futhi. Uma ngabe kuthiwa khona isiqunga ungasisebenzisa ukwazi, noma ngabe kuthiwa khona ubulongo ungabusebenzisa iy'nsuku zithize nje zilandelana, ngaba ziba 3 noma ngabe ziba u7, ngoba sobe kutshengisa ukuthi njengamanje zigeze wena qobo lwakho ulandelwa yifu noma ulandelwa yiphunga elingase likudalele inkinga-ke engeke izikujabulise kweyakho impilo. Uma kanjalo sekufunakala usukumeke ngane yakwethu, uzame nje ukuthi uzigeze, uhlambuluke ukuze lingakulandeli ifu elikanjalo, uyabona. Kuphinde futhi kube yilapho uthola ukuthi khona uphupha wena ungabe uwasha imoto yakho, ngizokubala nje kube kanjalo. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi esimweni sempumelelo nayo kuthanda noma kuhlale kufanele kube khona ozokhuluma edlozini lakho, noma ozokubika edlozini lakho ngezimo zezinto oy'tholayo, uzihlambulule, ngoba basuke bekhomba ukuthi kuhamba kuhambe kube khona abantu abangcolisa isimo sethunzi sendlela yakho yempumelelo yakho, ukuthi okwakho noma ngabe lapha emsebenzini lapho ukhona ungagqami phakathi kwabanye abantu, uthi noma ukhuluma izwi lingazwakali, uthi noma wenza nje okuthize kube ngathi kuyihlaya okushiwo wena, kungazwakali, kube nesidina, kube nento nje othola ukuthi iyisithebezi phakathi kwabanye abantu. Yilapho-ke bese bekutshengisa khona ukuthi awuzame ukuthi kule mpilo oy'philisa ngayo ukwazi ukuya kubantu abangasekho, uzame thola noma into ongakwazi ukukhuluma nabo ngayo, ukwazi ukuthi bakuzame ukuthi uhlambulule leyo nto leyo, ubeke phela, uyabeka laphana, ngabe imali uyabeka lapha, lokho usuzokubeka. Kuye nangokuthi wena ngane yakwethu-ke ngabe ufisa ukuzigeza mhlampe ngesiqunga, noma ngabe ufisa ukuzibika lapha emsamo, ngokuthi uyabona ukuthi isimo somsebenzi wakho, ngoba phela basuke beshiya isimo sempumelelo, isimo somsebenzi noma ngabe ibhizinisi, kunabantu abazama ukona lokho osuke unakho. Shuthi sekusho ukuthini lokho? Usungathola noma amanzi futhi mangabe kuthiwa umuntu odayisayo, ngoba phela nalokho usuke kungafaka, noma umuntu oyibhizinisi, usungathola noma amanzi athandazelwe, ufike lapha usuke ukhulumile edlozini lakho, ukubike uthi nakho eninginikeze khona. Manje ngibona ngathi kunokonakala okukhona phakathi. Usuthola amanzi abusisiwe, mangabe unebhizinisi, uthathe la manzi athandazela, ufike uchele laphayana kuhlambuluke leyo nto, ngoba basuke bethi zama ukuhlambulula isimo sendlela oy'philisa ngayo, noma zama ukuthi lapha
osebenza khona kube khona ukuhlambulula okuthize ongase ukwenze. Abanye-ke mhlawumbe uthole ukuthi uzothola lawo manzi athandazelwe, la edayisa khona uthole ukuthi uzofika achele ngawo amanzi athandazelwa, hhayi umuthi ozophinda ukulandele inkinga. Amanzi mawuwasha kusuke kukhulunywa ngamanzi ngempela, kukhulunywa ngomuthi. Ngikhuluma nje ngamanzi. La uzochela khona ukuthi hawu sekonakele, sekunje usebenzisa amanzi. Amanzi anamandla ngendlela yokuthi ngoba ngikutshela ngisho nawe ukuthi mawuthi uzobhekana nezithi, iyona nto yokuqala bakutshengisa namanzi ukuthi waphuza amanzi, kusho ukuthi ayaba namandla okwazi ukulwa nezitha ezithize. Kodwa-ke mase ethandazelwe ingane yakwethu, lapho osuke uzowasebenzisa khona endleleni yempumelelo yakho. Kusho ukuthi ngabe isemsebenzini, kusho ukuthi ngabe lapha uzizamela khona, udayisa khona, kuthiwa hlambulula leyo ndawo oy'philisa ngayo, hlambulula le ndawo okwazi ukuthi ikusize ekhaya kungalali kungadliwe, ngoba kunabantu asuke sebona-ke lapho, uyabona. Kuphinde-ke futhi kuzoba yila maphupho akanjena-ke. Uphuphe wena uwasha izingubo zomuntu ongasekho, lapho bakutshengisa kuthiwa chazi wena zigeze ngoba uhamba nethunzi lomuntu odlulile ongagezwanga lapha ekhaya. Sho ukuthi manje sekufanele kanjani, kube khona indlela enizozigeza ngayo, kube khona indlela enizokwenza ngayo ukuthi nihlambulule isimo esikanjalo ukuze ningabi phela sethi noma ungabi sethunzini lokungahlambuluki. Kuphinde futhi kube yilapho uzothola ukuthi khona uphupha inkomo emnyama noma uphupha izinkomo ezimnyama. Kusho ukuthini? Bathi isimo senhlanhla onaso noma isimo semali ophiwa sona usiphiwa abantu abafisa ukuthi ubagezele, ngoba iningi labo alikaze ligezelwe, alikaze lize likhulunyuliswe inzila. Uma unalawo maphupho kanjalo ngane yakwethu-ke, sekufanele usukume uzame ukuwalungisa khona phela uzokwazi izinto zakho zingabe seziba mnyama, uyabona, uthi uyenza into ethize, cha ulokhu wabona la maphupho akanjena. Basuke bekutshela-ke, basuke bekwazisa ngoba idlozi ngaso sonke isikhathi liyayikhipha izinto okufanele umuntu azenze ukuze engakhali kakhulu ukuthi ayizame izinto azilungi kanti usethunzini-ke. Ngani zakwethu okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime la ngizophinde ngiqhamuke ngokunye ngokuzayo, ngiyabonga.